Ie, dwi'n bwca chdi, jyst paid colli fo, ie, baby? Deis bag, just... Be fy'n y gen sy'n codi, hwnna sy'n cadio. Easter egg ni. Ys Easter egg na fo? Dwi'n gweld, bob tro pan da ni wedi mynd yr Easter hyndi, bob tro da ni gael Easter egg yn y cychwyn. O, chi'n cael o'n y cychwyn rwan? Ie, dwi'n da ni efo map ni a pensel ni. O, sgen ti map a Efo pensel? 9 a 10. Efo ni efo different. Efo 9 efo map ar hyn. Ie, ti gorau dilyn y ribana. Follow the ribbons. A gwneud y cliwiau, ie? Ie, a mae'r cliwiau yn byd. Sorry, baby. Edrychwch o'r gwmpas a cyfrwch sawl blodyn lliw gwahanol, welwch chi. Dad, da ni angen ffeindio cliw un gyntaf. Oce, ni'n gorau ffeindio cliw un gyntaf, dodi? Dych chi'n expert, so rhaid chi ddangos i mam a dad be, neu be? Ond dad wedi wedi gwyn. A gall i gwyn light pink. Ia, so faint y lliwiau ydych chi wedi cyfri? Ti wedi ffeindio mwy o ribbons? 5 munud sniff mawr, beth allwch ar ogli? O. Does yna nice fio? Bloda? Neu siamca a mae dy yn dilyn. Na ni, da iawn. It's lovely when they're friends, isn't it? A ti'n meddwl? Dwi'n licio shortcuts yn dan. Waw, beth yw cwyd yn yna fan'na ta? Hwna fan'na? Ha? Rhodi dendron. O, sbio daffodils. Oce, mae rhywben yn mynd o the way lawr ffordd cwyd ydi. There, and then all the way over there. O, fan hyn at y bwni, pwy sy'n gallu hopio'n mwy o cyflym? Rei chat, dos diaf? I'm not hopping there. Nice, da chi am hopio? 3, 2, 1, go! Pwy sy'n dynnu? Dad o'n i ennill! Okay, 3, 2, 1, go! Di dad i'n mynd i wneud? Yay! Da iawn! Wel, dda'r ei ffio wneud bunny hops, a dad. Dewis heulog a gwyntog, ia? Mae'r ddau. Da iawn. Lle dyn ni?
Fanna am y waterfall yna. Da So. ni angen mynd â saith Okay. ag 8. A wedyn mynd at 90. Ond da ni angen mynd â 3 gyntaf. Come on, o'n i weld lle ni mynd. Anyway, da ni yn fyny Hei, da ni chwilio amdan waterfall. Ffeindio be? Pa mor hen yw'r coed hyn? How old Do you think these trees are? So reis, pa un yw'r coedan hynna sy'n na? Yr un hen. Ia, mwyaf hen. Hwna wi'n meddwl. Hwna ti'n meddwl? Ia, basta hwnna i gylch i fo. A, ia, na fo, hwnna sy'n ni'n meddwl. Pa un ydy'r coedan fenga ta? Hwna. Pa un? Hwna. Ia, hwnna. Why is there a box? Which stick? Well, the answer is, I think the oldest one is the big one, and the youngest one is the little one. Okay. Can smelly? No, it's no. Dyma mal bych chi fod i fyny fanna, sbio, ma'n dwi cortyn yna. Oes o beth yna fa? E? Lotta. Bloda? Lotta hynny. A, rhaid sy'n rhoi bloda fi o'n sy'n ni'n dweud. Waw, i ddo. Diod. Popcorn tree. No. A popcorn tree. Popcorn tree? Mam, mae'n edrych o popcorns, dydy? Fluffy popcorn. Ah. Fluffy popcorn. Hei, ella ryw ddwrnod, fydd coedan ni di tyfu mor fawr o hynna. What will be your stick? So, rhaid chi ffeindio stick, a beth yw'n mynd i fod gyda chi? Helo, babi. Is di eisiau da hyn o'n da? Hei, ti'n gallu gweld y chwiaid fo'n co? Gweld y duckies? Y chwiaid? Gei di weld yma, ti'n fewn lawr fo'n co? Boom. No, it's not going. It's going the wrong way. Go. Mae'n mynd at yr ochr, yr ochr mae'n mynd at Lle mae o? Hang on. Di wedi mynd stuck. Go on. Ochr yma. Mae'n obaith, mae'n obaith. O, baith. Mae'n obaith, lle mae o? Is it? Where's he gone? O fanna! It's over there! O, ie. Sut ydyn ni'n gweld hwnna? Dwi'n gwybod. Faint o bell mae'n mynd, di cwestiwn. Dwi'n mynd i fynd yn stuck. A mae'n chdi yn y stuck ochr arall, babi. Mae dal i fynd. Os be am yn y ffordd fewn, fan hyn, reit? Dad, ti fewn hwnna? Lle mae di mynd? It's possibly the north wind that's coming in this evening. But it's not cold. Right. Chwech, saith, wyth, naw, deg. This is much more difficult than you think, you know. 34 I fi! My kids and my husband really don't like it when I trespass. All they did was just top over the fence, take a photo. It's not wrong, is it?
Sut ti'n mynd i'r shed ta? Dych chi am nofio drosodd? Stick. O, beth yw hwnna? Beth sy'n fan hyn? Ww! River, Afon. a dial. Ti'n clywed dail? Beth yn ni ddweud o waterfall yn Gymraeg, ti'n gyfer? Pistill, rhaid, something? After. Da iawn. Beth sy'n hwnna? Beth sy'n hwnna? Yna pistill lot fwy lawr yma. Rhaid chi ddewis yn arall felly, bebe. Boo! Dyna mynd dros y bant. Wow! Mas fi at y cys? Hiya! Yeah? Wow! Gone and left me. Rhywben arall, o, dyna mi'n ffordd iawn lle. Be mae'n dweud rwan? Gall Eryr weld cwningen 3 milltir I ffwrdd. An eagle can see a rabbit 3 miles away. What can you see? Be an eagle eye. So beth ti'n gallu weld fan hyn? Ti'n rhaid gychwyn fan hyn? Right, so ni'n gweld y llwybr. Ni'n gweld y coed. O, sbio deryn bach yn co. A wedyn ni'n weld fan hyn mwy y coed a mwy y llwybra. Beth sydd laf yna? Pont? Pont. Beth am yn co? Coed. Coed. Ag afon. Afon. Rwy A banc. OK, so dyna'n sgwennu lawr beth ni'n weld. Clibio hwn. Ie. Clibio hwn. A labio hwn. Ie. Name something you can see far away. So beth ti'n gallu gweld? O, siar. Fel beth. Gweld y bell y ffordd. Ffordd allan. Way out 50 metres. Hen felin. OK, dwi'n meddwl na'r hen felin nhw'n mynd, chos dwi'n meddwl bod ni'n trefach am caffi yn dan. O, na fo. I'r chwith, ha? O, sy'n beth sy'n fod y fanna? O, dwi'n meddwl bod nhw'n dŵr I fod y fanna fel arfer. Dim mynediad. Ffordd na, ia? Ie, fan'na sy'n O, no, rhywben. O, dwi'n gweld data. Caffi. 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 Be ni'n gweld nhw? Caffi. Okay? Rwy'n asyn tennis. Caffi.
Nawn ni wneud hwnna munud. I was wrong. We haven't made it up to the top. It took me up to then take me back down. Can I dal I fynd yn dan? Dwi'n meddwl. Da ni wrth ochr y tŷ eto, ti'n meddwl? Oes o pysgod yn efo? Cwbwl, dwi'n meddwl beth ar top y dŵr. Ie, dwi'n gweld nhw. Aren't they called boatmen or something? Yep, mi nawn ni. Mae Daddy wedi gweld beth o fan hyn. Who is it? Mr. McLaren? Oh. Who is he then? He's not Bruce McLaren, is he? Lifelong champion of Women's claim to citizenship. Oh, good man then. You want to exit and join your passport? Aha. You know, sorry on that. Pa ffordd da ni'n mynd I fyny? Chwith o dde. Go on then. Ready, steady, Go on. go! O, da ni... Ni oedd y gyntaf! Ond da ni'n change y pobl. Beidio mach. A Daddy. There. See, no way. Wow! Wow, that was so quick! That was so quick! Oi! Flash in the world. Wedi dyclyn dy bita. O, ti fe? Wedi dyclyn dy bita. O! Woo! Oh! Oh, he's gone. Is he gone? Oh. No tree climbing. No tree climbing. Dyna oedd o'n dweud, ie. Ond y fian tree climbing, go you're going. So ni feddwl, os ti'n bwrw glaws yna dŵr yn dod. Someone's gonna hit you. And... Ti'n gallu gweld ar y deryn? Dwi'n clywed o. Ti'n gweld o? Yn y coedan o'na. Os fi ar coed yn cleimio. Yeah. Generally, can't believe that I've never been here before. It's an amazing place. Definitely would recommend it. We've closed off the gardens. Alright. So can you go around the house normally? I don't know.